Munduan gure egoeran dagoen jende asko bizi da. Egunak daramazkit jan gabe, tripako mina dut, ezin dut jasan. Alf, lagundu idazu, mesedez, zerbait jan behar dut, nire seme alabek ere zeozer jan behar dute, hamburguesa behintzat. Barkatu, Kepa, baina dirurik gabe ezin dizute zer eman. Jogek gure lagunak bihotz handia du eta beti laguntzeko prest. Yogi Bear is smarter than the average bear. Yogi Bear is always in a ranger's hair. At a picnic table you will find him there. Stuffing down more goodies than the average bear. He will sleep till noon, but before it's dark, he'll have every picnic basket that's in Jellystone Park. Yogi has it better than a kid. Munduan beharra duten pertsona asko bizi dira. Zerbait egin dezagun. Kaixo, txoritxo, zertara zatozona? Janaria besten artean banatu beharko zenuke. Zer dakarzu paper horretan? Denak zoriontsuagoak izango garelakoan plan bat prestatu dut. Beharra dutenik laguntzeko, zuk ere lagundu beharko zenuke. Ez dakit. Jauna, zu ere zoriontsuago izango zara. Eman paper hori!